كافيات. واتي هذا فاتي براتي ور الجنة تاتي برد بكم شب استخنا بدي مليار يا فاتي رب ما بينا لا ربي بسخنا اللي ربي زرع رب لال أدلال ربين كينيا harka ni qaba ka isaan malee qaba dhageettillee rabbiin keenya in qaba ka isaan malee qaba amma maal jedhan warri akhbaashiidha warra gartee salaam alaykum yaa Mustafaa jedhee harkatumu tokko hin agarre warra mawluda kabaju يا ورا كيبي warra غادي dhaloota تبيتو. ijanii kabajan san isaan san fa rabbi rabbiin harka hin qabuu jan rabbiin miilas hin qabuu jan rabbiin dhageetis hin qabuu jan subhaanallah amma gaa kadamma akka rabbiin keenya harka qabullee itti amantaa ati bakka warra tooyidaati warra qulqulluudha لا ربي مرتي شريكة بران قبو يعني. rammee tokko ni beeyta mashaallah jabaadhuuti bakka ati rabbiin kiyya tooyida qulqulluu rabbi siif haa kennuti quraana kanallee dhudhufiite malaal babbarataate malaal naa deemi ammoo laal warra gartee sifa rabbii kana wanti guddaan beek wanni rabbiin namaa hin naraaramne maali beeyta shirki rabbii gaditti nabi muhammad yaammatu wanni rabbiin akkaan namaaf hin dhiifne laa osoo duune yoo ammoo toobaa gama rabbii deebite waan san shirkii sanirraa rabbi dhiifama sii godha rabbi gaditti immoo nabi muhammad yaammataa ooliyoota yaammachaa waan akkanaa naa ta'e waan akkasii naa ta'e ittoo kadhatte rabbi namaaf hin dhiisu beek tanaa jabaadhu tooyida xiyyeeffannoo kenni du'aayin sii godha hamtuu sirraa haa qabu yaa haadha faaxee haadha diinii haadha kabajaa jaarsa tooyida si barsiisu jaarsa gartee kasirratti faaxee biraa dhalaa biraa naannessin titti haa madda aamin jedh jabaadhuti آمين آمين hamtuu sirraa qabu ati laal akkanuma ijmatanaan akkanatti rabbiin akka olii tana jiru barraanin si ajjeeje waan ta'eef jabaadhu siin jedha dhageesse أمشير أستاذك يا سنس جيتشنا ما دقة هنا تيسان ما تيسان قفان ديما إلمي نما نمني ربي نواجدا نمني وانا ما ننجن ننجرو سنامو يجولا تما ربي كيساني قبدا آرتي اللي آرتاني اللي ميرا كيسا قرتاني اللي جيتشوتا تكا تكا وان ببولتشين وفتاني اللي هندوباتنا أولي نما مدي سور راقا بيوتو چالا يداموساني سنجالا اللي هم بيكو bakka hin jiraa miti warroota isin kabajantu jira kan isin jaalatantu jira kan iddoo guddaa isinii qabantu jira warroota akkas isin ilaala warroota isin arrabsu warroota isin qeequuf warroota akka isin ol jettanii hin mul'anneef isin mataa waliin qabanne isin godhu irra warroota isin jaalatan ka bakka guddaa isinii qaban kan amshiir isiniin jedhan warroota sanniin laalaa isiniin jedha nama kulli kenna hundaa rabbi haa qajeelchu inshaallah waan hundaanuyyuu walumatti deebina. olfaadhu naa kabajami du'aayin illee siin dagadhu dhaamsa keetillee tole marabbaa qeebalee itti as tufaamee warra jala jirtanis ija budaarraa haa qabu haadha faaxee haadha kabajaa haadha ulfinaa haadha gartee namni hundi kabaji mutaa cita mukaa fi citaan kabaju rabbi si haa godhuun siin jedhaanii du'aayi si dubatti si godha olfaadhu naa jalatoomis salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu bifama yoon si jeegashi Ishiin rakna guute moo akka yaadutti nama diinii onnee keessaa qabu jechuudha. Diinii onnee keessaa qabu. Namni kun gaafa diiniin tun onnee jiiftee diiniin tun onnee keessa gannama seentee sodaa namaa sodaa rabbii tana rabbii si keessa kaaya. Onneen tun takka tuu sheekonni tun natti ergattee kun ilaal buluk na jetti. Keerimaaf inshaalla. Yoo diiniin onnee namaa gasseene obsi onnee namaa gasseene anamma gisee akkana chilaalee jedhu obsa kanatu onnee tiyya kana gasseene jechuudha. Diinii kanatu onnee tiyya kana gasseene jechuudha. Alhamdulillah yoo shukur. Waa'ee rabbii maal beekte akka waan inshaallah ati masgiida keessa afattee raftee ansiree gubbaa rafee wayii. Waa'ee rabbii maal beekte kana waa'ee rabbii gaafatani. Waa'ee sirbaa gaafadhaa. Waa'ee sirbaa hin himti. Waa'ee rabbii maal beekte himtii miti. Akka waan bar isin masgiida keessa bultee ansiree gubbaa buleeti bar. Gaaberiin isinii haa laaffisa waan biraa waan takka waan jedhu qaba.